Malo la malia hau eki mai lelei ai Tonga katoa whiwhia ki tantari lei ki motolo ki mo uni o ngongo mo le teo mo televisone Tonga ki he whiawhi whalai te koeni a hau wahi wā o me. I he wakai ki ngahi talanoana lahi o i hau wā. Toi hiki ai to tongi o i koloa lolo ki he mahina ko sune o kamatangawe a ki ngahi to tongi fo auko ia i he aho monite o i wike kaha o. Whakahoko i tongani ai ako wike taha ai ngahi ofisi Audita ai Pasifiki, whilawe i me ngahi to unga wāhenga o i kaunga ue whakapule a ngā. Pea a ahi mai ki tongani ai whale i maolunga ki he palemia o Siapani ki te whakaivia ai wāwhenga e aki a Tonga mo Siapani. E ai pe me ngahi tala noa ke he ana iange pe he ki whakamumui taha me he malae o i sipoti mo e whakamatala ea. Ka koe wakaile waini ki he whakaiki ko au popua aho. Ko hika ki hoko atu pe ai longa ako ia i he hahake loto, ko tuku mai ai he pule anga ai to hiki ai to tongi e koloa lolo ki he mahina kato o. Ko to tongi fo au koe ni ka matangawe aki ia i he aho monite o wike kaha o. I he mea ai eiki palemia no pele whawhanua lolotonga whakatahamake me kau whaiongongo, nāne pehe, ko te tong whamoe te vete fo au ki Tongatapu ni ai a koe pensini, e hiki aki ai seniti e wanoa, ko te tong fo au lewa koe paanga e whā, senite tahanima ki he lita. Ko e kalasini e hiki ake senite whānima o paanga e whā, senite taunoa ki he lita. Pea koe tīsolo e hiki ak moia ai senite whānima o paanga e nima senite nima ki he lita. O si tupu atu whaki ai whamatala me he pure mawhai whiunga pe koe competent authority whikau aki pa moe mawinga koe loroma tīsolo nau whaha mai hiki ake senite wanoa ai pensini pa hiki aki karasini aki senite whanima, ko tīsolo hiki aki senite whanima. Koe mea whae tokanki ai, koe inflation inducing, pe koe ha ai wesia, ai mamafa koe koloa mga tuunga me ngai hiki koe ni, pea koe uhi koe toki mahino maeni hono hiki ai lolo e toi whai ha siwe pure anga. Te mātou e sio whipe koe hanga aue, ki ne hanga o tōnii, hono whasisi ue sia me lawe ango fua koe ni kakai whanua, mātou ngai ngai hiki wha au koe ni ku hiri whaki mai. I taim ta tau peo kei tūla hoko pe ngai tokoni koe na e tāri he pure anga lo tonga whahu he patseti ki he tau whapanga lo tonga, pea mai tau whapanga wha au, ke ai a kono subsidize ai uhila, ke oua e mga tōnga nau hiki e tatoku hila i he hiki koe ni ai lolo, kai tū maupe, pefo ki he lifeline tariff ki tū maupe mo ia, ko hiki tokoni e ke ni ihi koe ni uku sisi e nau ngau ke uhila, ai whawhufua ki he toko taha mano. Ko e kotoa ngā hito tong fo au ko e nie toka matangawe ākia i he ahumo ni te o wike kaha u. Og mahino kei tu uma ope ngahi tokone puli anga ki he uhila, whewhanonga aki wakatahi mo wakapuna, pehe ke hiki ai wahe kautore ke leka mo kau whingata i e whakaesino, kāna e whakamahino e pale e mia makatuunga mei he toi hiki ko e ni, e te wakai e he puli anga ha whounga ke owa e haa mai hawe sia ai hiki ai totong lolo, pea hiki e pe mo e totongi e ngahi koloa. Nā e whakahoko he wikeni i tongani, ai polokala māko ngā ue, ai kau taha ngahi ofisi Audita i Pasifiki, pe koe Pacific Association of Supreme Audit Institutions, pe i loa koe pāsai, i he whengawe aki mo polokala malanga whakalakalaka, ai kau taha whakamamanahi ki ngahi ofisi Audita o Mamani, pe koe Interside Development Initiative, ai a koe ni whakatamua ki whakatau kei, mo whakalahi ilo ki he kau whakawhawhonga o ngahi ofisi Audita mi he ngahi whanua Pasifiki e whitu, ne kau wātou ki he a koni, o whilawe i me palani me whakatūtu o hono Autitai o ngahi to unga wāhenga o i kau ngā ue whakapuli a ngā.
Na e whakahoko ai whakaike eke ai wa ao ngā le te o Tonga, mai whakafofonga me ofisi a tita senyale a Tonga ni, a te lai te maafu. Nā ne pehe ai oku mahu inga ai polokalama ako koe ni, ke nau sio ai ke ngai wa ngāue mahu inga oku kaunga ki ono palani i ai ngahi hala whanonga ngāue, ki ono whakalelei i ai ngahi ngāue, ki e wāhenga ai kaungāue whakapureanga. Mau inga pito ke tau ilo i ngahi sino ngā ue, peko i ngahi lao, peko i ngahi tutuuni ngā ue, o ku whekau aki moe wahe koe ni ai puleanga. Pea taha koe wahe koe ni ai kau ngā whapuleanga i he patsete whanua, o kauia he voti lahi he, ki he patsete whanua. O ku whe mau au pito ai atitaia koe ni ki ai ke wakawakai i hono ngai ake a ngahi ai voti koe ne wahe ke anga no wahe koe ka ngai whapuleanga. Pe o ku tau whaipau mo ngahi tūtu uni ngā ue koe ni o ku whekau aki moe payroll. Ko e taimini whoki mau ke i he planning stage pe mau ke i he stage pe koe no palani e whoi a tita. Pe koe ngai mea kong mau ako lahi mheni mhe training i koe ni, koe mahu inga ke mau ilo. Koe hae ngahi sino whekau aki pea moe tutu uni ngā ue koe ke wahe. Koe hae ngahi lau whekau aki moe ia. Pea ke mau ilo whoki koe hae ngahi process, koe hae system moe. Pea moe ngahi governance koe ni o ku relate koe ni ki he wahe. Pea o ku mawhiawhia pito no whahoko training ko ni o hange pe hano toi whaka iwia ki mau tolu mo toi hanga whakaloloto ange ai ngahi tawha aki whi mau ke mau peko ngahi area whi mau ke mau sio ki ai mo wakai i o ku whaipau ai ngahi sino ko ni o nau whakahoko e ai wahe koe kau ngai whapureanga o nau whaipau ke ngahi tutuan ngā ue ko ia. Lolotonga e ni, na e toi pehe e maafu, o ku mahu inga e ni ki ona whakailo ki e kakai o ku ngā ue whakapureanga, ke nau ilo ki e ngahi mea fua o ku whakahoko ma ho nau ngahi tuunga wāhinga. Hilia, na e pehe ai i he tarikita polokalama e pāsai, Susana la ulu. O nau whakaamu pē koe polokalama ako koe ni e toko nia i ngai whakafofonga i he polokalama ako, ke nau whoki moia ki hono whakalelei i mo whakatau kei e nau takitaha ngā ue kai tau te whito ki ono āti tai ai wahe o i kau ngā ue whakapureanga. Koe konga uluaki pēni o polokalama ako koe ni, aia koe ngā ue whakataha ai ngahi pureanga o i Pasifiki, ki ono āti tai ai ngahi halafononga ngā ue ki ngahi tuunga wāhenga ai kau ngā ue whakapureanga. O ku kei hokohoko atu pēr e polokalama ako koe ni, ke whakaoski maasi o i tau fo'ou. Koe polokalama ako koe ni, nei kamataia i he moni te oi wike ni o whakaosi i he ahoni i Tongani. Nai kau ki polokalama ako koe ni e whanua e whitu, aia ko Chuk Estate, Otomoto Kuki, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, Vanuatu, mo Tongani. Ma ai o ngongo a le tio televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Nā e aahi mai ki Tongani ha taha e kau whale i maalunga o e palemia o Siapani Sanai Takaichi, ko Saramasa Owe i he aahi whakaofisiana ki Tongani, whakatau mua ke te whakaivia, ai wāwhika e aki wāofi, ai o ngō whanua. Ane a whina i whakatau whalawholai a Saramasa Owe ki he tama Pirinispule, Pirinisi Kalauni Tupoutoa o Lukalala i he palasi whakatu i. Nei whakahoko whoki moe a ahi ki ngahi polokalama ngā ue natahi i Tongani, ko tokonia e he puleanga Siapani, o kauheni moe o ofisi o komisoni whakamawhala lea Tonga i whasi ai e nei langa i he malumalu e polokalama ngā ue nei whakapaanga i Siapani ki he whakapapau i ai Tokateu ki ha whakatamaki pe iloa koe Nationwide Early Warning System. I he whakaike eke a ngongo a le tio me televisione Tonga mo Saramasa Owe, nā ne whakahae ni whiawhia makehe. I he whainga māri e koe ni, ke a ahi mai ai ki Tongani, mo māta tonu e ngāhi polokalama ngā ue kuola le lei i he whanuani, e toko ni ai pule anga Siapani. O ne pehe koe tau mua peo e ngāhi toko ni koe ni, ke whakapapau i o ina sia Tongani i ngāhi le lei, o lava ke vahe me pule anga Siapani, ke hi koe maho inga ai whingawe aki ai o ngō whanua.
Pehe e owe o kui ai foki e wāwhinga e aki ma kehea Tongan ni mo Siapani, kau hiko e ongo whanua o whihanga ngai mo ngahi whakatamaki whanatula, pia koe taha i ngahi ka veinga o tukanga o pito kia i ang palemia mo pule anga Siapani, he ok mahino koe ma teo mo whakaivia ai ngahi tounga ngā ube ki he ka veinga o whakatamaki whanatula, koe taha pe i ai whaunga e malawa ke whakasisi i ai ngahi mau o kuhoko tupu me he toha whakatamaki whanatula. Kalotonga ai i tongani a Saramasa owe o ku whakahoka e ngahi lele a mo i kautawa e nea whio, kau hi koe whingawe aki koe ia ai pule anga Siapani, pia mo i kautawa e nea whio ki he tuku mai koe ia o i ngahi nau, be koe ngahi teunga soti ai ni o kumalawa ko ia ke inasi ai kautawa ni a whio i he whingawe aki mo Siapani. Pea ko Filia Sandra di whanua whiwhita o whangaloto Tongatapu ke hoko koe pulelahi pe CEO for O ai pot ngawe tak mamata. Ko hiri e ni hono tali me komsoni ka ngā whakapule anga tonga pe koe PSC mo whakamooni ki hea lea pao ngawe i he wikeni. Ko hono whetongi e ni e whiwhita i pulelahi malolo miliami takau. Ko whili ko ene whiwhita ke pulelahi potu ngāwe i he tau e whākahoko, ai e kamata ngāwe i he lakangani i he autahanima o sune wanoa ua no. Ko whiwhita ko laka i he tau e tolungo fulu a ene ngāwe whakatake ngahi potu ngāwe kehe ai pule anga i he ngahi sektoa kehe, o kaukea sektoa taki mamata, sekitoa whewhakatau aki, sektoa komesi mo sektoa tokangai kina mo pule i ai totongi e koloa. O ke kai ke sola ki ngahi potu ngawe pule anga, ngahi lava mea a whiwhita, ai a kone whatu, ngahi palani tu ni ngawe a pule anga, pe a kawat ki he ngahi whatahalalahi whawheituu mo tu a pule anga. Ko whiwhita ko o smau a hano toi whamooni ako me Universite Pacific Tonga. Ko mau ko ene whiwhita lakangani, ko e pulelahi potu ngai tak mamata, ko e pulelahi whewhine hono ni maia, i he kotoa ngahi pulelahi whakatoa e hongo fulu ma walo. Ko e ngahi o ngongo whakaloto whanua pēia, hoko mai o kahilieni ka whamumitaha mehe mala e o sipoti mō pia o nie. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea tonga me potu ngāu e ngahi ngāu e whaloto whanua pē mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiahi Superaku Pacific wanoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me tawha i sipoti ai potu ngāu e i whenga e aki ua whakahoko. Walo mo tau ki whia mai koe wakaini ki mala e o e sipoti. O ku teo ke whakawa a pongpong e fofua whiahi fuhu amatua kau taha fuhu atonga ke wanoa wano i he Jim Suni a mawhile o i halawawe e konga e mape o e kau taha ke whaivi e sipotini. Whakatau ki he whamatala me he seketai se niare kau taha fuhu atonga e lo ne tāmei lau koe kamataine e whiauhi ki he tau. Nah, o si kamata foki tau le mafok mai me tupai, pena o si whairewa ko tu po salani, na whaunga e pāpuei ke plawa ke kwa whaia ni ka ngai fuhu national competition bego tournament. Pea koi ai na mau o si whakahoko ai ngahi whiauhi spa te, mo open spa, ai ako ni lawa e kakato ai whiauhi spa e ono. Tau mau whakahokau rewa ke whakahoko ha ki competition pe a TPA organize mautol pe whakahoko i a pongpongi i he taimi tiwa. Neo ngā ngahi panoparema o kune lewe e ngahi whiauhi whawha apure anga ka hui kai tūku ai palani ai kau taha fuhu atonga ke ngahi whiauhi fuhu wharoto whanua. Pea hane pe ko me ai ukulahi ngahi whiauhi ko si palani mo ko tūtu me he IPA ka ko ngā ko e tupunga ai ngahi mea ukulawa pe ke ngā tola peo toloi ko ngā poki ko tau. Pea hangi ko ngahi pepola waki wapuna, pa mahui ngā peke ai pe ia safety e kau kisare, te pehe poki ki he kau puhu. I he temne tau ku mau whainga maari ai, te vita maulupo ke kumi hono whainga maari ki he whiau he kau taha fuhu a mamani, ai urotonga whamala sino mo teu i no sila. Pea ku iai poki toko taha, o ku lolotonga aluatu ia ai ko te vita maulupo, na o si alu poki i he puhu koni tupai, te nai pe ola lele i pe.
ka pulune alo atu pe o whahoko hangai whainga pe i ai mona whamiri i Nusila. Ke tokoni ko hinga ko se au ai no whahoko ai IPA i kamata i a kosi o tokwa osia ki December. Ka ke ku mau inga ia ka ta fu atonga ke tokoni e tare ni te haka tupo e fonua ka taro te fito ki ano teu ki nau tolu i he whiauhi whawahampure anga. Koe ka kātoi pe iai o ngonga ni te o me televisone Tonga ki he hauwani, ki mo apea tau mawai tuki te o atuene ngahi tala nono lahi o e whiawhini. To e hiki e te tongi e kolo anolo ki e mahina ko sune o ka matanga o ake e ngahi te tongi fo ouko ia i he aho moni te wiki ka hao. A ahi mai ki tongani ai whale i maonunga ki he pale mia o Siapani, ke te whakaiwia ai wāwhinga o ake a Tonga mo Siapani. Pea whakahoko i tongani ai ako wiki e taha i ngahi ofisi Audit Pasifiki, whelawe i me ngahi te unga wāhenga o i kau ngā ue whakapule a ngā. Koe o ngongo ia ki he whiawhini a whalai te wahiwa o me o ke whakaamune a tono atuia ki no te whāne katoa i o tu tongani o he whamanatu e lawa ke moto e wakai ki ngahi o ngongo koe ni i he ma website i koe www.tvc.to. Koe malo e tau ke whiau mai, mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Friday evening, May 29th. Today's top stories. Fuel prices rise again for June with new prices taking effect next Monday. A one-week training was held in Tonga for audit institutions from the Pacific in regard to audits relating to public service payroll and salary systems. And a senior advisor to the Japanese Prime Minister visits Tonga to strengthen cooperation between the two governments. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The ongoing global fuel crisis has seen government announce another increase in fuel prices for the month of June, with the new fuel prices set to take effect on Monday. During a press conference this afternoon, the Prime Minister Latu said the new retail prices for Tongatapu will see petrol increase by 20 seniti, bringing the new price to 4 pa'anga and 15 seniti per litre. Kerosene will increase by 45 seniti to 4 pa'anga and 30 seniti per litre, while diesel will also rise by 45 seniti to 5 pa'anga and 5 seniti per litre. All new prices will officially come into effective next Monday. The Prime Minister Latu confirmed that the government subsidized for electricity, domestic sea transport and air transport, as well as increased allowances for the elderly people and also people living with disabilities will remain in place. However, the Prime Minister emphasized that because of the latest fuel price increase, the government will continue looking at ways to prevent the rise in fuel cost from causing further increases in the price of goods and services. A training program was held in Tonga this week by the Pacific Association of Supreme Audit Institutions, known as PASAI, in partnership with the Interside Development Initiative. The training was aimed at building the skills and knowledge of representatives from the audit offices of 7 Pacific countries that participated in the program. The focus of the training was on the planning and organization of audits relating to government public service payroll and salary systems. Representatives from 7 Pacific countries participated in the training, including Truk State, the Cook Islands, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, Vanuatu, and Tonga. Speaking in an interview with radio and television Tonga News, representative from Tonga's Office of the Auditor General Atelaite Ma'afu said the training was important as it helped participants better understand the key government systems involved in planning salary scales and improving employment pathways within the public service.
Ma'afu also highlighted that the program would help government employees better understand the standards and processes used in determining salary levels and pay structures. Meanwhile, Pasai Program Director Susana La'ulu said the organization hopes participants will return to their respective countries with strengthened skills and knowledge to improve auditing practices, particularly in relation to government payroll and salary systems. The purpose of this cooperative compliance audit of payroll is to ensure that the countries who are now represented they will go out and do the audits of payroll frameworks. Payroll expense is a significant expenditure in the budget of governments, and there has to be safeguards to ensure that payroll framework systems, the integrity is there, and that internal controls are all in place to ensure that all aspects of payroll framework are well established and well monitored, reviewed, and accounted for. During the same interview, auditor from the Supreme Audit Institution of Vanuatu, Calvin Amos, said the workshop has helped participants better understand and review government payroll audit frameworks. He added that the training also assists in identifying ways to ensure payroll systems comply with government salary scale standards and auditing requirements. That we have international standards and principles to comply with. And most times we haven't realized, but payroll is one of the largest expense in government expenditure budgets annually. And whether the governments are complying or not, this is something that we would like to look into when we go back to our sites. Deputy Auditor General of the Supreme Audit Institution of Tuvalu, Bayeli Mays, said one of the biggest takeaways from the workshop is the knowledge gained in reviewing and developing audit methodologies. She said Tuvalu is still developing these systems, and the training has provided valuable knowledge and skills that participants can take back to help strengthen their auditing capabilities in supporting both their government and communities. So what we thought when coming here, we want to learn more, get the knowledge that you want from the facilitators and also from the coordinators that coordinate the workshop. And in order for us, the takeaway we got go back to Tuvalu, we want to enhance our methodology, review the methodology of compliance audit, and as well to enhance the capability of the compliance audit team in Tuvalu, in our sites in Tuvalu. In that, we can contribute to our communities and serve the public in a professional and add value to our governments. The workshop is the first phase of a wider regional initiative among Pacific governments to strengthen audit of public sector, remuneration and career progression systems. The program is expected to continue through to March next year. PASAI is a regional organization that supports supreme audit institutions across the Pacific by providing training, technical assistance, and capacity building programs. The Intersite Development Initiative also works globally to strengthen transparency, accountability, and good governance through effective public auditing systems. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Taukapo. Mr. Saramasa Owe, Special Advisor to the Japanese Prime Minister Sanai Takaichi, is currently visiting Tonga on an official visit aimed at further strengthening the close relationship and cooperation between the two countries. Yesterday, Saramasa Owe attended an audience with the Prince Regent, His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala, at the Royal Palace as part of Owe's official events while in Tonga. The senior advisor and delegation
also visited major development projects in Tonga that have been supported by the Japanese government, including the office of the Tonga Broadcasting Commission in Fasi, which was built under a Japan-funded program to strengthen disaster preparedness through the nationwide early warning system. In an interview with Radio and Television Tonga News, Saramasa Owe expressed his appreciation for the opportunity to visit Tonga and personally witness the successful projects delivered in the country with assistance from the Japanese government. And we have visited many places like these news places and also Royal Palace to discuss the future as well as the past, mutual assistance. So it is very beneficial to have this face-to-face dialogue with all people. And I believe people-to-people contact is the most important thing for the bilateral country relationships. And I'm very delighted to contribute to improve this important relationship between Japan and Tonga. Owe said Tonga and Japan also share a special partnership because both countries face natural disasters, and this is one of the key areas of concern for the Japanese Prime Minister and government. And preparing for this natural disaster is a common objective. So Japan has experience and also know-how and technology to mitigate the damage of this natural disaster. So like a silent warning system to alert system, these are really important systems to mitigate the damage of this natural disaster. So I am very pleased to see those systems are actually maintained and in work to the people to save the people of the Tonga. And it is important to practice this kind of preparedness by using these technologies and system. So I was informed that you will have the weekly or periodical drills to use the silence to remind the Tonga people of the importance of their preparedness. So these are really good findings to visit these sites. He said the purpose of these forms of assistance is to ensure Tonga benefits from the support and resources that Japan is able to share, reflecting the importance of the relationship between the two nations. Tonga is situated in a strategically important location, and then we share the common values like openness, inclusiveness, and rule of law, diversity. These are core values which Japanese diplomatic policy cherish for long. And then Prime Minister Takaichi wants to advance this free open Indo-Pacific concept further. And then Pacific Island nations also declare the Sea of Peace, almost same core values. So I think these are approach to maintain the peace and stability in this South Pacific, really important initiative for both countries. The senior advisor also announced a partnership with His Majesty's Armed Forces for supplying uniforms for members of His Majesty's Armed Forces as his visit to Tonga concluded today. And Sandra D. Fonua Fifita of Whangaloto Tongatapu has been appointed as the new Chief Executive Officer of the Ministry of Tourism. The appointment was announced by the Public Service Commission after signing her contract yesterday. Sandra D. Fifita is taking over the CEO position, which was vacated by Viliami Takao last year. Fifita has been appointed for a 4-year term and will officially begin her role on 15th of June 2026. She has more than 30 years of leadership experience across various government ministries and sectors, including tourism, trade, commerce, and consumer protection and price control in Tonga. Fifita is well known within government ministries for her achievements, including development countries,
or government strategic plans and representing Tonga at regional and international meetings. She holds academic qualifications from the University of the South Pacific. Fifida's appointment as CEO of the Ministry of Tourism makes her the 5th female CEO as Tonga total 18 government CEOs. That's your local news for tonight. Up next after this break, we'll join Pia Olie for the latest in sports. Welcome back in sport. The Tonga Boxing Association will officially open its first boxing competition of the year tomorrow at the Sonia Mafilea Gym in Nuku'alofa. Association Secretary Elone Tamilau told Radio Tonga Sports News several clubs will compete after weeks of sparring and preparation. Tamilau says the tournament is going ahead despite challenges caused by changes to international boxing events linked to unrest in the Middle East. He also revealed plans to eventually take future tournaments to the outer islands. The competition starts at 9 a.m. and will feature both men's and women's divisions. And that's sports news. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Fuel prices rise again for June, with new prices taking effect next Monday. A one-week training was held in Tonga for audit institutions from the Pacific in regard to audits relating to public service payroll and salary systems. And a senior advisor to the Japanese Prime Minister visits Tonga to strengthen cooperation between the two governments. That's your news package for this Friday evening, 29th of May. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Now, for myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good weekend and good evening.